Fáilte dtí Páirc Parnell Tráchtaire le Leathcheannais na hÉireann sa Craobh Sóisir an dún agus Ceatharlach a thabhairt aigeir Míchéal agus Tráchtaire míábhreach fluchach é sin ráite áit insan Leathcheannais fáildas na bútóirí Tráchtaire dar nó Domhnaigh limnach gona fear menachchané ná de le héna sé céimh glótha sinní an cheist. Bhfuil caiimiid súil chun ceangar na fórna a bheith dul chun Páirc Tráchtaire agus tas nóidir dús le fuair an dún. Amy McGivern láidir sa cúl agus ó sa córamach Amy Green, Ciara Byrne agus Orla Peil. Sí an captain Tráchtaire ná bheanna gihar sé Megan Doherty agus í anna chumas a chur fad agus Bert Lár Parca anna ábalta ar fad ag an dún Aoife Lafferty agus Aoife Brogan. Tá tosathe den chéad scoch am ag an dún Vivian McCormack ag gihar héindeag agus an lán tosaí agus príomh scórálí na fórna Sinead Natasha Ferris ar aus and down. Nis caiimiid súil chun ceang ar Ceatharlach agus a ríist fuair anna bha iad ag iarraigh dul go dtí an Leathcheannais don géadúir riamh idir sna cluiche Leathcheannais féachó ach níor bhainidir Páirc an Crócaig agus lán na críomha amach riamh. Nicole Hanley atá ag imirt sa cúlómh Tráchtaire agus lína lán cúl láidir ó sa cóirla Aoife Carroll an Roach agus Sinead McCullough. Sí an captain Tráchtaire ná Ruth Birmingham sa lína leathchúil agus a ríist Bert Cumas a Lár Parca cá i del Hayden agus Roisin Bailey. An lína is contortí ar fad atá ag Ceatharlach ná an lína leathasach. Ní fórt a gihar de agus an bheirt taobh léithí clíne ní hé a dhéim sé 57 go dtí seos comórtas agus Sarah Dial fuair 53 beag dúshlán go cinnte ar cosantóirí dún súlach mad ar siúd. Agus ríist lína lántasach láidir, Ella Malai, Emma Coogan agus Sinead Hayden. Gachtain ag olbhúanson sin agus an seara á dhéanamh agus na fórna bhíidir mó ar feith tamlína ar Páirc an son chúidir stacatís na seomraí festis agus an son haníidir amach ag báisteach úfásach traum mar dermse ag Turlington san áard chathair le cúpla uair clic nús agus sin tucha agus dábhrí sin beag an Pháirc agus na cnéalacha trí chéile tharbheith leann dúshlánna go maith ach beag an dá hÉireann ag iarraigh teacht mórthaimpil ar siúd agus áis a bhaint amach in san Leathcheannais. Tar nó siad curtha ola an dúnam líana agus bhíidir díálathe ón grád idirmheánach an áir agus an fánatá ortha agus ag an manistíocht ar nó Peter Lynch atá gceannas ná dul dír carneis don grád idirmheánach don bhliain seachúnas iad atá mar raibhann an údar sa chomórtas Sóisir seo ach beag cluiche dín le Ceatharlach Tráchtaire. An idirmach ar bar grúpa A agus spúnaá féithrí a gona ligig a gona caile chuinnig agus a gona limoní agus iad cáilethe don Leathcheannais a teachtamach ar bar grúpa. Ar dé bheile an son Ceatharlach cruicníidir sa tarnaáit a grúpa B agus an chéad cluiche bhfuil bin an tain ceann gur chaileidir gona fearmanach héna 30 Domhnaigh ach an son bhí gá bua maithachá a gona dure nuair fuairtar sé a héindeag agus bua éas gan son sa cluiche dearnach a gona lamh den 4 héindeag le 3 sé. Buntáiste mór de Ceatharlach chumá nar gur dhimríidir in san grád idirmheánach i gcúig go lein agus cé gur chaileidir an trí chléimhíochá ag sé anna haídómh a bheith gimmert ag leibhéil beidir beánaí níos airde ins na cluichí sin agus iad olamh máise den dúshlán tá rompan sa Tráchtaire báisteach mar dermse anna rám ach na himreóirí réig chun catha ansá i Páirc Parnell chun áit a bhaint amach ag Leathcheannais Sóisir na bliana 2023 sé fear Corky Justin Murphy tá bhail na fadógan sa Tráchtaire agus ag fécinn amach an son bhfuil éon ahrú déanach dearnach déanta be sé anna haimúil céimh ag tartar de clína ní héige Sarah Dial Ceatharlach Tráchtaire. Siad an bhirt is cumasí an fel cat in ordan son. Ceatharlach chun tosaigh iad ag imirt gona na gaoithe in san chéad leathansá i Páirc Parnell. Dúna inis agus is sin smachta go háling ag níomh scoilinn. Peilidir maith seaí chur raig an son in bhfuil ihre 58 sinní Paige Smith. Don dún, passamach dín clíán an son agus aimseig Vivian McCormack. Ríist tugadh sé cúpla nóidir na fórna chóirí Sóirte chéile a dhéimsiú an so agus bé planatá chud an chur a bhaim siar ríist a hén níomh scoilinn. Cumáda sin fel i hén ag deire ríist cinn tú an Pháirc agus an fel sleann agus ag deire teachtamach an son Natalie McKibben. Rúthar maith a dhéanamh an son ag an dún agus ihre hochtaigh Sinead Clara Mulvenna ach an réitórá go raibh céimnas a meis tócan son is beag an buntáiste ag Ceatharlach. Tóca go marachá. Seilh an son ag Ella Malai. Rád Villa.
Bruin Sonach, Irene Loha, Shelva Kamad, agus Timor Park, Idel Hayden, Tendra Kamad reached, and fell Schlaun Gamahamon Sonach in a love on Sonic Neve Murphy. Passing in Tave Howl, agus Spás, Osakor, and Shin, Egg, Birmingham and captain, Mactin Cleon and Ish, Desh, Egg Ceatharlach, and Tard Fian Coolin and Counts on a Dullish stock, Eggadera and Cade Cown, Clay, Agus Four and saw, Peter Griff Shanstal Begani Nice. Congreed an Cluiche Nírach sin mar Griff Spás Stig ann ach Eggadera Four agus sin fós Ag fannacht géad score Páirc Parnell. Sin dúna go brú amach I dig mar le cóircuíthe dar nó in san Ceatharlach an sa. Pas sin beganin scuilte agus dint go hunt gan son ag Ceatharlach agus Niamh Ford. Tá bogad go mar tá lús go cinnte in sna tosa agus an ceansa ibraisteach go héifeachtach ag Ceatharlach. Sarah Timmins leis go tóg ach go ríist an well an réitóra an son. Go raibh Cluiche feice aige agus tá sé sin deis éasca go mad do Ceatharlach. Cuasaí scórála a goscail an sá Páirc Parnell tróna. Iling Geir Gama ag clean in hay. Ach, Geir an sprucha chaim siú. Agus cúntas Ceatharlach a goscailt. Nis tá sé gimar te gúin na cuí agus an cuíoch. Ja, is lo an cinna cíl dul níos congreid an cool. Deisianis go man Lár Parca agus sinní Idel Hayden agus an Counta HÉireann Trasná má se. Cúntas Ceatharlach goscailte. Scór maith an son. Amach mahan son go rí shelf tagútha roéisca an dún agus tá lús ins na tosa seo ó Ceatharlach ceansa ibraisteach go héifeach beidir go contúirt an sa agus an dún ag titim siar mas féidir le Ceatharlach shelf ag raim siút an ceansa na meisteach ag Sinead Hayden ag Adera an tarna cúlín an son ach ríist an a bhrú fad stig an son chosantóirí an dún agus Sinead Hayden an tamsa go chúlín luach ag Ceatharlach. Kick amach counts on an order in air. Better gonna brush a shot. Amach níos fearr an dún. Shelf smacht an son ag Vivian McCormack. Is Orla Duffy an dul ar rúthair. Nervain chance for score gotí seo cock. Better go make an ish ag Aoife Brogan. Count Ísle Cashúd. Deis ag Adera ag Emer Fitzpatrick agus an Counsa. HÉireann Trasná. Domhnaigh go hain. Score ma. Ag Bannon Bhuireann. Amach sin gan bheith úntaach agus shelf roéisca ag an dún. Strachan son agus tá cinnte go méid kick séir an son Shelf bút an son ag Vivian McCormack. Justin Murphy an aice leis an nimmert agus Cluiche gan éon ceist an son. Scuilte uathe Ceatharlach. Agus táir sé deis don dún tarrant ar chó scór. Shun deis for na chormú im stachan sonnig Natasha Ferris agus tá míad ar có scór. Rís an sin ó bhatún in áíire ón kick amach ag Ceatharlach ní raibh fad golóir in san kick amach agus ag Adera. Dúna teachta ríist. Shelf an son ag Amy O'Higgins. Cansa ibraisteach contúirt an son dint go maith an cool bar ó anna hábhála an son Nicole Hanley. Tá sí féhrúnis cá sin pass a hairtúhí. Ríist lús úntaach. Ceatharlach nuair bhíonn siad dul chun tosa go teacht amach an son tá dún ag iarige sin a ghaimsiú agus a go thnáis agus tá sé cá tre Orla Duffy. Duffy ríist.
Nes muín an Domhnaigh fás beidir an dá chúlín dearnach a cá in san clé amach go fad inis le Amy O'Higgins. Si ríist agus Tráchtaire teachta seach ó bhanistíocht an dún an captain inis ní Megan Doherty. Níos fearr. Agus seans lena dasógan count son trórtha isteach ag Amy O'Higgins on a score fad. A ríist hí fine galore an son ag an dún. Amy O'Higgins ag fannacht an pass a gadera agus iad gafach an tosaigh den géadúir. Kick amach ag Ceatharlach agus Nicole Hanley. A ríist imethe glán uí agus Shellivan son ag Ciara Mulvena. Dun dún, tá si déanamh go maith leis na kickan amach a bhuachant. Ríist an réiteoir scuil leis an immert gadíocht an son ag Ceatharlach más féidir a ghordaach déanta go húnta an son agus a teacht amach tríd an lár agus Shellivan Ruth Birmingham an captain. Nis a glóir duna chun an pass a Haratúhí. Siar a hainsi ach tá si sin begáin in dín híl mé. Kick séir tucha. Ní lucht lenta Ceatharlach ró hásta le cinenne Justin Murphy an son agus an dún le Shelliv a ríist. Bruin son, réiteoir scuil leis pass mahan son ach ag deire ag seasamh an ód an son an Roach. Teacht amach agus Ceatharlach a ríist a dul dín taobh eile. Trí an aige dó an dún cúlín chun tosaigh. Amy O'Higgins leis an scóir dearnach dómh agus an lína lán tasach Clár na scóir an pass sin well an tá an son ag Ceatharlach é a chamád. All count alling him stachan son. Tráchtaire Shelliv Vugan tak tá sé ag Ceatharlach. Seach sa lár. Dún began in squealton son agus tá seans an son ag Sinead Hayden. Im stach Will. Well, bhí sé cóngrach, bhí seans an son ag Hayden a coolbar an dún Amy McGivern. Déanamh dóhan agus tosí Ceatharlach ag Aragónt an son gribh an líróid a Haran lína. Níl éon chúl tóca agus seachún amach an is an dún. Well, began in Bruin son híl mise ó Orla Duffy ach an réiteoir Ragrah Cusk Míchéal chutha ag cosantóir Ceatharlach an son agus fágadh siad kick séir fé Megan Doherty. Aoife Brogan inis. Niamh Scullion. Níos Ceatharlach ag titim siar. Tally McKibben. Aoife Brogan inis. Rís spás galore Howland son. Cnílig an a bhachttar fad báisteach an a rám. Lohan a gcuithe láidir go maith taobhú leis an dún an lábh an ordaigh an réiteoir nar tháinig mar an de bhaintáiste as sin. Ach Shelliv a gcónaí ag an dún pass imethe isteach an son ag stadathe ag Aoife Carroll. Agus Ceatharlach ag iarraidh teacht amach ag Doherty. Teacht amach congrat an lín an son iad ag tréad Howl ach an réiteoir rá. Cluiche ban an dún agus be kick séir mar thora ag Ceatharlach. Banistóir Ceatharlach dar nó se Ed Burke tá sé híos fuing an son agus Peter Lynch don dún ar an daobh eile. Is cór leisteir go tastálar feag second an son ach ceann sin a mé siar go dtí coolbar Ceatharlach sin Nicole Hanley. Ag iarraidh teacht amach a ríist agus scór eile a chaimsiú. An chéad dá chúlín ach an dún is an trí scór dearnach ach seo deis níos ag Ceatharlach tá imreoirí sa mreis an son más féidir é thar tras na cútha. Tá má díreach síos tríd an lár agus beidir go raibh rán a níos fearr teacht amach dtí an taobh sá. Agus é sin go ar náis ag an dún agus seo chun a ríis go dtí an taobh eile go maríd. Is an lán tosí le Shelliv. Sin Tasha Ferris, Coolín ó Chick séir, deis ó nimmert agus an ceann son ar thaobh na lámh a deis an ceann.
Nun chans beidir beochra a bhí a có ó híh tosaí ach anis gillar fad agus an réitóir an son leis an gúlbar a fan gannaró tú an adó úmse agus caiic Nicole Hanley tal ar eiste agus kick amach a hógann tar ríist. Sinna Ceatharlach ach cos dúir sínt an son ach í teach díogarní chu neasir na cosa. Réitóir an son céimna sa mreis tóca ag Ceatharlach níl siad mór an sásta leis an gcinne sin agus ríist an buntáiste ar náis ag an dún. Trí scór dearnach acu, Emer Fitzpatrick, Natasha Ferris agus Amy O'Higgins. Ó pass Cluiche de áling isteach an son agus Natasha Ferris ag aimsiú cúlín den chéad scoth an son an tarna ceannach a siúd ach féic mar chas sí nuair bhí seileadh an son aice ard scóir an dún. Double score na Ceatharlach dó. Shelvig Roisin Bailey. Is clean in héis ní an príomh scórálaí cogadíisiom lína 57 aimseice gan mór an Shelvig gadíisio tróna Cluiche an son a dearn réitóir agus seans go mbeidh focailge le himmarthóir an dún. Kicks here ag Ceatharlach. Bháiste beánaí mhaoilethe na mar bhí ag tús an himmartha. An Páirc agus drom le Harbheis le an Iarc Matach seach an son Emma Coogan ag Iargé ag aimsiú. Dachart fiocha tá sé Coogan an pasta gúthaí agus seantanis ag Sinead Hayden. Hayden leis an dasóg an count so árdach ag cas ag Turlingt agus ag deire Amy McGivern. Gúlbar an dún i dtinmh dóhan chun é sin na glanna. Ach dún taobhlína Natalia McKibben. Rownacé. Pís chun toscan son Amy O'Higgins ag glorgan na Peil agus ag O'Higgins in isitá an Peil. Ríist fé com mar agus a bhagan an dún an líróid sin agus seantanis ag Emer Fitzpatrick hí cúlín manís tuisgan pasta cúthaí an son deis ag an dún an count son i dul isteach sár cúlín an son scór an clé gadíise ag an dún. Trí cúlín in is mar araspar atra agus iad ag tarring glótha. Is Ceatharlach féhrú an son ach faoi se bhégan leis an gic saoir. Sin pass tacht seach ó Sarah Doyle. Iarc Gary Owen turling óiseach tá Bert cosantóir an dún stig sa cúne sin. Agus ag fécinn cé go bhfuil tosa an a bhríomhar ag Ceatharlach go dtí seo tan lámh an uachtar cinnte cosantóirí an dún agus iad ábailte na haunsathe sin a stop ag ceanna stigí chéile seachún Aoife Brogan an count an a mithir stray buntanas Shelvig ar náisinis ag Ceatharlach an count an a tachta seach ó Idel Hayden sé cúlín manís túisce chéad scóir sa clethe. Ruth Birmingham inis an captain ceann áling imisteach Bert istegan tá sé ina heileadh an son ag Rachel Sóisir agus iireacht úntaach hÉireann tras ná sár cúlín an son gá ceann úntaach ag an dáthaimh. Rachel Sóisir ag aimsiú. Cluiche tastal ó bhean an dún. Bhearna neistí gá chúlín an sá agus tar sé sin deis tá imreoirí me síos an cúpla áir ar fud na Páirce. Ach be Ceatharlach sásta leis an cúlín sin mar bhí a scóirnar fad ribh sin cúlín na stigí chéile ag an dún an is an réitóir chun leabhart le Bert an son agus Justin Murphy dúr chun cóirla leas a beidir chur ortha níos móna aon rodéile ceaping. Sin ag go dúr mar atá déanta agus Cluiche fós ag tastáil an sá. Leis gachtainna go brá ríist. Má Gardens an tócha ag an dún.
Is Ross Conchellivach and Tussigan's son to Aoife Brogan. Vivian McCormack and Ish. Skillú the concerning McCormack na Cussentory Fáca in the dig McCormack fuss dollar stock will Cluiche Stigan son Neil turn Raitor. Ari glad the has of it Ershay. Well he'll make reflection the gone in Dean. He Bert no Choric Stracha as Vivian McCormack and son. Gadera and Raitor third Buntosh Stigas kicks there the Ceatharlach. Reached Sheenton son and Kangelt Eelachas, Docolition, Máisteach agus and Páirc Drisleáin. Will Shedacher Gamer the Commod Garrett's son. Kickamach reached Ard Galore well, Mas Feder Shelley Fucking son, Ní Federal Ceatharlach, Dirk Shakti Love, Neve Scullion, agus Spórt and Ish, Osa Coramach Scullion. Mas Feder and Fella Commod. Dog Coolin from a foreigner. Aoife Brogan, Cluiche Spás ag an dún. Reached Martin Clehan agus Desher Coolinella Tráchtaire and son. Oh, Sábháilt go maith Nicole Hanley. Shanson son ag an dún. Pass na Garda ach ag Gadera. Love an Ortig and Raitor agus Buntosh took it to Ceatharlach by she'd Sásta. A bheith in Irach the Gá Coolin ach an Council took a row Aescu agus Neve Scullion a Tráchtaire East. In order hen she knows Etfel and son ach Gadera. Clúda Galore sheer a Cussentory Ceatharlach agus Deisicha Tráchtaire bout one ele Cúig and Iga tree score all uníisiil. Cornélicha anol consol Leathcheannais Sóisir Peil na hÉireann. Limnach ag fannachtas na bútóirí. Is Ross and son idir Emma Coogan agus Orla Peil ag búta go maith son ag Peil agus Love Coristeach and son agus Congart an Lína. Kick Tavelina over Ceatharlach is tócha se ag Gadera. Is Deis on Tavelina. Coristeach ceann contour to Ganesh cai gan dún of Aric is stigan son tá sé Prabban Líróda ag Gadera maach le kick cúg féidir agus dahid ag Gadera agus seans eile ag Ceatharlach score Queenigur hosa Ceatharlach amán chéad dá Chúlíonachá ag Gidel Hayden agus Sinead Hayden agus son in imimecht denómad cúig Chúlína stigi chéile ag an dún agus bhíidir me cúig dóch an tosig ach an score dearnach ag Ceatharlach tre Rachel Sóisir agus seansanis an bhearna a leidú go dtí aon Chúlín amháin leis an kick cúig féidir agus dahad seo leis sí clína ní hé ógaigh ceann Gard agus bhí Burton son ag fannacht imeisteach ach well sin lagíireacht an son ag Gadera ó Sinead McCullough but ag sin níos fearr ag ní hé tart fé Chúlín ach tá sí ag immert go na gcuithan sa chéad leach agus beidir gur chuir sé sin isteach ar an cinenne dul Gard leis ceann sa ríist glúiseach má ag an dún se chun Vivian McCormack. Sleanna stachan san go dtí Natasha Ferris an lábhan útar ag Ferris go dtí seo tróna Bert Cussentory ó sa Cormac an council leis an dasóg Natasha Ferris sár skillan son. Ní féidir le Ceatharlach smacht a cumad éirthaí tríú Chúlín ag an lán tosaí agus scór maith ag an dún. Double score in a reached, Shane ag a trí agus sin imimeach sa denó modernach in san Chéadlach Páirc Parnell. Lee Ford. Malainis, seach có fada le Róisín Bailey. Bailey fécintar yes agus ar clé ag an deir beidir na bróise sin amach dóibh ach dún an teachtamach agus tá Sound an son fuite ag Cussentory an dún agus gurtú a Coristeach hí siúd agus imar Ceatharlach sin to chomá san go méid chomhairléis agus lucht fisio tastáil ón dá héhann is agus stáid seo. Mail bheag in san immert agus an réitor ó Chorcaigh Sinead Justin Murphy
Tar deis de lucht physio agus doctóí teachtaseach agus arachas cearta hart. Das na himar hóirí. Rud madar nó de Ceatharlach go bhfuil clíine ní hÉireann im líana dómh ní raibh siar fáil an nora. Agus cuioine gin san bhliain dhearnach agus í gimmert 2021 go fuair sí 9 gúil agus 9 gúilín diaag in san Comórtas Craobh saoir scóráil. Go dtí seo nuamh beidir tróna an lábhanúachtar ag cosantóirí an dún agus gan mar an seileamh a cé ná ag a cólachathe. Ag am go leor fós in san clethe. Deacar an áir an gcuige bheas mar ag fécinn inis, tá sé Cluiche chuing níos mó ná ag taobhúla haon ceannas na fórna ach an bháisteach sin fós go láidir an úsáringe. Céatharlach le teacht don dún agus rounheadal ar neistín cúlbára Amy McGivern. Compórta atá sí sa cúil go dtí seo. Cuinig an iiric sin na hóg siad den lína an ceantan am ar stré agus gadíocht an son, ní forward. Del Hayden in ish. Oh, reached. Céimnis an meis tócan son idir an réitóric Sarah Doyle agus butún beidir bunúsa go maithe dhéanamh Ceatharlach sa clethe. Tá siad sa caibhlant go cinnte ach na butún sin atá bunúsa go maith chuirteach ar a good chance na go dtí seo. Sin dún seach go fada le Vivian McCormack. An eicála go dtí seo sa caibhlant agus Orla Duffy in ish. Fála gantithe Ceatharlach ó sa córaach beidir go mbeidh seads ní bheith mar go bhfuil clúdaach díreach go leor an son ag Ceatharlach. Countá stoppa agus teachtamach tréis Sarah Doyle. Doyle a rís le seileamh. Nis lús fé Ceatharlach agus scóraigh tastáil áfach. Takeíocht in is tastáil. Clíine ní hé. Cosantóirí fág na díagaigh ché. Ní hé fósadal tá Bert Troir cómhairt in son cabhraigh tastáil agus ag a deireadh an Cluiche géalte ag an dún ach inar bhí aspa takeíocht an son ó Ceatharlach. Bhí ní hé a dul tríd agus níor bhéon ráhacha ag a deireadh ach Cluiche agus Céatharlach mar thora ag Ceatharlach. Fós dúpil scórin ansá I Páirc Parnell 6-3. An dún inúcht ar Céatharlach is a clíine ní hé. Agus ba sé spéisiúil fécinn an dríála sí tart fé scóirí héin. Agus sin dáchean dearna garad agus inar íor níor i bríomh amach dóibh. Agus seansan is tá mecinte ag fécinn tá sí chun tart fé an cúlín. Lechasí Lauren Count son fada go leor contúirta go ríist. Lábha sábháilte ag Amy McGivern cúlbáir an dún agus déanta go maith an Countsa a smach dú agus a glan a ríist. Cluiche an son. Réitóir chun focail bheige inis le Roisin Bailey agus nóta a thógant den Cluiche sin. Leathcheannais Duffy. Ar choulútar an son tá ní fór Duffy fósadal. Ar náisian son a hain sí. Emer Fitzpatrick cúlín manís túisce. Fitzpatrick a casar clégus ar dhéiseach an ceann son ag turling agus ag casa ar clégus is tógad a sponsor sin beidir an gcuoich is siad isteach chuin fé náir chud fada sin. Tarna iirecht ar fóríl ag an dún. Amach é Ceatharlach agus gan brúan son leis a gceansa sin cúlbára Nicole Hanley. Agus siúr cuidiú an son tá níomh forward. Ríist an cúlbára agus Nicole Hanley le seileamh. Agus deis is ag níomh Murphy iad a chur ar an ansaí. Ní fa Carol sleann amach an son le seileamh a bhúchant de Ceatharlach. Agus sin dul seach sa cúd nó modernach. San chéad tréimhse an clétá a dhimmart fé chníla go bochta, cé bhfuil mit de láir an tabhraigh
He Chaffa Fiachan to Machantal Páirc Parnell, Deishanis, Ceatharlach and Van Lár Parcha, Shini Idel Hayden for Shikulin Manis Tushka, a reached Míchéal and counts on Dírach, here for Ilagus and Tarna counter for Ila Ceatharlach Chuma. Couple of Unadi Tevu, or Dave Howlagus, the Bonastori Badger Queen of her Aharu Yenav, Rivlahaum, and Tawon Sullish Doon, counts on Ahmad. Na Shelf reached Gadiac on a Vahansa, Egg Sarah Dial. Neshachung Emma Coogan. Coogan fave ruins on a can Raitor Squeala Lesson Immert, Shelf Kehagoni. Gadi Nihe. Nesh Sarah Dial. Reached Taki, it's gonna have a Untuk. Tossa Ceatharlach agus Kinton son. And Domhnaigh Brew Nice Crua agus Tráchtaire. Gamar Les Shelf. Nish Leisha Duffy. It's Brawley Dollaroo her spa so Sakoramach. Faking to dinner can pass a hard. Fos, Duffy Dollar Stock. Dulcan Kang Mad Gent. Alicia get token counts on a Dollar Stock. Count Contour to a stick and son. Aka reached Nicole Hanley. Dinner of Domhnaigh counts on a Hamad last mo. Jocham Darnovia count. Cooley Gala Rivlahaum. Gatisha on Vertsachool. Amy McGivern against Nicole Hanley. Third to Spontish Anava Uha. Clean in the hay. Shalor Shelvike, better. American Vanishti, the Girigi, Carbetter, Nis Congery, Duncool, Instant Tarna Trave, Shakung Idel Hayden in it. Oh, Bannon Doon, Sheenton Son and Raitor, Squeala Leshan Immertoff, Agus Rachel Sire for Shikulin Manis Tushka, Les Shelf, Corlaisha Tastalo, Vannon Doon Agoni. Sire, Fosadol, Bert Cossentor Falcon, Edigake, Rachel Sire, Dullish Dakak, a reached. Anna Ober Sachul and son of Amy McGivern. She done Clog agus an immer to stop and son Margaret Corlaisha Tastalo Eva Brogan. Right toward Tráchtaire, Justin Murphy. When you can make Leathcheannais. It's in Grad Idirvana Ceatharlach Ceatharlach and Kyle Dar agus Loch Garman. Sha face the Peil and Páirc Parnell. Tráchtaire. Score on Míchéal had dead nom den gonna go Chulín, County Rachel Sire, the Ceatharlach agus Natasha Ferris and trio Chulín dun Doon. Actually better Shachna Hoch Nomadi News, Tráchtaire and Domhnaigh in score a Chaim Shoe. We can make kicks there, Egan Doon. Snow course Evie, Uppervar reached into the school game in McGivern. Josh in Coolbar, Aoife Hogig, Amy McGivern. He McGiv Cuss, Kirstock and Son. Hakas V, Raitor Begon in Maulik Shade in the Fadoga, Aaron Kinnicar, Tugus Kixair, Egan Doon, Nagashin, Egtana, Laham and Son, Pass Shin, Ufos, Fad, Egan Doon, Nagashelf Nash, and Ishik Clean and Nihe, Ibrish Stock and Son, Peter will Desha, Ceatharlach, her score and counts on a Rachel Sire, oh, Sar Colleen and Sonako. Tarna Colleen a Kishud, a Conishish in her Fad, oh, pass of he bocht agus Meher Stray Egan Doon agus Bruntinus Shelva and Tarna Colleen Rachel Sire agus latter reached a Go Colleen. Shachun Megan Doherty and Captain Egan Doon. Leisha Duffy reached Galore Shelva Kishu Tronona. So I'm going to make it Doon Dimach, kind of a better cup of cooling some resh, Contosica Dulles Shakatis and Shomri Festish. Vacant turn made Shelvi via across the Chéadlach. Home Fosa Ceatharlach Chuma, Idel Hayden. Merhor Eir Oga can pass Shin Roll Lauder, Agus kick Tavlina Veg Egadera, Egan Doon. Agus Toka Gamarish, Takafada Lenive Scullion. Kalish Ganin Kesh and Son Agus. Chance go comish course of Guluch Bader. The Kalish Sinecule Gama. And Son Ach big note of Kinta Toka Egan Raitor.
Nóta tóca ag Justin Murphy agus tá sé deis ríist don dún. Scóir aimimsú rihan brise. Sean Kensa Jackar go má ag Natasha Ferris a go dtí seo tróna tá trí cúlín únta aimimseché ceanú kick séir a beidir an ceansa an ceannas dúláí ísisiil go má cean conúirte go stigan son, beidir raibh seansar coolar feag lethecinn ag an dún, íl an conúirt glanta mar go bhfuil Shellah ag manán túisceart a gcónaí an agus seachúis Vivian McCormack cean ísisiil bar a stacan son, a ríist scrúdú agus tástáil á chur ar Niamh Hanley, nuair Nicole Hanley beceart marrá stigan son, a cúlbárí Ceatharlach lá an ábalta go dtí seo agus a rí seansanna mar stréig an dún. Beagnach ag séide na fadóga le hamansa. Agus Ceatharlach a Tráchtaire Róisín Bailey. Clínan í hÉireann. Teachta seachtain mar níos mó beidir le cúgnóman an ús. Is se crochaigh an cúlín dearnach a fuór Sóisir. Agus an réiteoir an son gur í héin fé nar an kick séir a bheith tuchad an dún is tócha mar raibh si ag brú an tosaigh an son tá si déanamh ar go Internais ach ní bhún tú aon cin a riomh ar go Internais le réiteoir an haísa fécinn tar clí agus cílíonn sin go mé kick séir ar náis ag an dún. Sin beagnach ag leham nó an adóg lehama séite cosúil go bhfuil an adóg lehama séite ansa ag an réiteoir Justin Murphy agus cílíonn sé sin ag an rise nach bhfuil atra a gá chúlí don dún chuntosaigh gona Ceatharlach nád a sé ag an dún nád a cethir ag Ceatharlach fanna gíling beag búchfaintín chéad lethaing agus action ile an dar lehan son ag teacht gan bhail. Is toch een kinne vertel is concrete an cool. Deisnis go man Laura Parka agus sní idéile. Ceansa ibristeach a héifh beidir go contourt an so agus an dúna titim siar. Mas féidir le Ceatharlach Shellah raim siút an ceansa na meisteach ag snéin hé. Answer score go dtí seo beidir go méid an isig Aoife Brogan. Cean ísisiil a siúd. Deise go deire ag Emer Fitzpatrick agus an ceansa HÉireann shot. Ceansa ibristeach contourt an son dint go maith an cool bar ó anna hábhála sig an son Nicole Hanley. Tá si féhrúnis caiisiín. Níos fear. Agus seans lena dasóg an ceanson troir histeach ag Amy O'Higgins anna. Seachs a lár. Dún begáin squealtan son agus tá seans an son ag Sinead Hayden. Ó, imime histeach Will. Well, bhí sé có. Amy O'Higgins. Ó, pass Cluiche áling isteach an son agus Natasha Ferris ag aimimsú cúlín ród sin agus seansanis ag Emer Fitzpatrick hí cúlín man níos tuisce an pass to cúhí an son deis ag an dún an count son i dul isteach. Ó, sár cúlín an son. Ó, ceann áling imisteach bertisteach tá sé ina heileadh an son ag Rachel Sóisir agus iireacht úntaach HÉireann tras ná. Ó, sár cúlín isteach an son go dtí Natasha Ferris an lábhan úachtar ag Ferris go dtí seo tróna Bert Cosentoro sa cuaramach an count leis an dasóg Natasha Ferris sár scilás gur fád an dúna go Shellah Fernáis an is ag clína ní hé ibre isteach an son beidir bhfuil deis ag Ceatharlach ar scór an count son ag Rachel Sóisir. Ó, sár cúlín an son acu. An tarna cúlín
Taobhú Yaring le Ceatharlach an san tarna tréimhse seo be sé teach trasna na páirce isteach sa chúinear clé agus sin ag bheith amach an son ach é sin ráite deachreachtaí ag an dáhéamh beidir na cníalcha bhainitrú sa chéadla ach níl atar ach gá chúlín limnach ag fanachtas na bútóirí in san Leathcheannais céimh ag ló Ceatharlach nó an dún tá an dún mar rán na núidir tránóna ach é sin ráite tá Ceatharlach ag tarta dín Haspántas agus dín chaimhlann dóibh agus chance na sé an réiteoir dúircha cinn tú go bhfuil gachtainna is na háitecha gur chóirdómh a bheith sa le sin fel in orda agus cuioinnig go méid an breise agus cicin na séire má míad fós carm ag deir na hÉireann so chance go dain go meise sin na testáil mar go bhfuil na fór na cóngra lenny chéile an réiteoir Páirc Chorcaí Justin Murphy dúirch ag fanachtar na teoiricha chun na rá leis go bhfuil gachtainna bailithe leos an háite cearta agus an fel in orda an son agus an tosach an son tá Ceatharlach idir go mbeidh tosnú agus an chéad dá chúlín chéad leathachá san tréimh se fór lábhais an dún is deis ag séar dail ceann so go héifeach an son smachta agus aber bhaid tús an tarna tréimhse ag Ceatharlach brú teach seach an dún tin seirneiste clína ní hé an pass amach an son dín clíán deis an son ag Ceatharlach agus sin imethe staach agus hÉireann trasnán anna scór an son ag Ceatharlach agus Rachel Sóisir a rís an trí cúlín in isice agus an bhearn in leidethe go dtí aon cúlín óháin. Nád a séile nád a cúig Páirc Parnell ag le Leathcheannais na hÉireann agus dún in isise teach scóir testáilúthe Shelvan son ag for brogan Is an pass sin gan bh úntaach beidir gona bróise ar an tarn iireach dómh Bert trúr Ceatharlach lord na Peile chéine ag a deire tá sé an dún agus caiisiad Tráchtaire an son an fécint ar bhó agus ar bhóthir eile isteach seans an son iireach den ordas an éireann citóg ag Emer Fitzpatrick beidir gona bróise amach ag a deire cosint anna bhaith an son ag Ceatharlach Bram gúil si tosna beánaí níos fearr tús an tarna tréimhse Ceatharlach a teach ríist Clína ní hé Cluiche an son amach dín clíán sin bhean leabhar páirce sin í Róisín Bailey an obair an son an dúne sin a gáiltarnáis agus níomh scoilín a teacht amach is rúthar úntacha dhéanamh ag ó Domhnaigh nó orla Duffy be cearta mar á agus carraigh testáil amach inis go fada le Líise Duffy Líise sa cléthe an dún feinach Fnach dí go bhfuil din in áit níos fearr iirecht maithe teachta isteach an son an count sin imethe hÉireann trasnán ag for brogan anna scóir fada cisiúd na fórnaigh mallar tú cúlín ag tús an tarna tréimhse Níos mó muíine le feiscint an imirt Ceatharlach go dtí seo Clína ní hé fanacht an feas Aint imthúir lord na Peile leistigh agus cóir maithe sin ó Ceatharlach agus ríist an ceann is fearr inis a ríist a Rachel Sóisir trí cúlín go dtí seo sa clé tá trúr Ceathair cosantóir stigmór haimpailéirí ar on léip an pass a Hairt agus tá brú an son ar an dún ag an deire an réiteoir tart kick séir don dún agus well an sure Chúige lein gan bheith róhásta agus dom an ceart an son ag an réiteoir ag fnacht inis tócha an leabhart le muir agus Cluiche chomá bhfuil ahrú le teachta seach na hiic an bhaile ag a stad seo Réiteoir ag leabhart le banistóir beidir inis tócha banistíocht an dúin agus imreóir a bhí mo an son
Tás go leir le mar hÉireann dúna inis. Agus nóta tóca. Leis cic séir gan dún ag deireadh. Ceir nómad. Agus go second cat in san tarna tréimh se cúlín an taobh for de cílín go bhfuil an bhearna chéin eatra. Sa bhí ag le ham. Gá cúlín, 7-5. Ilín clog ag feimúan sa, a chuir me clog sa féin. Ceir nómad go le agus tá ahrúin is déanta ag Ceatharlach agus cos uair tuch isteach. Tús an tarna lehan sa. Iver naide go tá tacha seachar barch ní cuimh Jordan ó chum an néomhón. Tá sí bríomhar seaí agus hímann an cúpla ahrú heh onad a dhéanamh ag Ceatharlach chomá. Stalm gur bí Emma Coogan tá ag fágan na Páirce. Má se an lántasaí Emma Coogan amithe. Ag Ceatharlach ag an dúna is Leathcheannais Orla Duffy feicála go masacla hit bra le hí teach an tosig le rúthar mar seo. Pass guard comach and rud is táchtaí Shelva Kamad nish a chun Aoife Brogan. Oh, pass alling o Brogan agus contúirt an sod de Ceatharlach. Deis an saoir cúlan cans an image stock stop ar an lína. Will cans a fós tá sé fós stop a sár ob a ríist an son ag Nicole Hanley sa cúl de Ceatharlach. Ach ag a deire imimeach agus kick cúg féidir agus stahad a bheith ann. Ag an dún ach bhí seans únt gan son ag an dún. Ar a cúl ach cheas Nicole Hanley an fód a ríist. Tá sé dinta cúplúir a cé arach an cléthe. Agus ag a deire cúg féidir agus stahad ag an dún agus seans an farspar sin a chuirmachtatí. Trí cúlín. Ó sin ceann an aisteach ar fad. Cai raibh sin cleachtathe in san tréáil. Sela bheith Megan Doherty an captain. Ceann cur a síos. Fós a dul. Sleanna isteach de Aoife Brogan inis. Deis ag an dún an ceann ag Brogan ach a ríist Nicole Hanley lán ábalta sigan son. Fannan an scór mar a bhí 7-5. Ceatharlach go teach a ríist le leanta mór. Taobhú leo an sa Tráchtaire. Ceann sa smacht go háling ag Rachel Sóisir. Sí an bhean is contúirtí gan doubt. Ceatharlach Tráchtaire na feic mars féidir le garish tak tríd na cosantóirí ar fad agus Cluiche go deire buaite ag Ceatharlach sár obair déint an son aice. Ní léon cheis féin Cluiche an son agus táir sé seans éas go gomad a Ceatharlach. An bhearna is luach chuirdir na fórna. Clína ní héidir nó hógan ceansa. Leis an réitúidir go cleir léi cinnta gúiltí ar an spotte ceart agus seansacé an bhearna is luach ar atra. Leis sa chéadlach bhí cúpla iirecht agus chu sí garid lótha ach tá cinnta leis a ceansa go tríála sí an ceann chur thar an tras ná agus sin díreach mar atá déanta an bhearna ar neistí aon cúlín amháin. Clína ní héile cúlín má do Ceatharlach. An chéad scór go dainnice in san cléthe agus beag ról an láidir agus lárnach a cé tá cinnte bh bhearna himmarthe. Má se Ceatharlach fós go mór in san cléthe. Songfrite ag imar son ar bhíon fel imethe agus tá cinnte is gúil seans go bheith ómis carta buí agus stad seo. Tá eile mláid sínta de Ceatharlach agus ban an dún. Léon carta nachta ní dólam. An Higgins a bhí ceantach ach tá nóta tóca agus cai si bheith anna chóramach. Fada ún dhearann go bheith ómis carta an réitúir teach beáin míáine canis. Ceatharlach agus Sinead McCullough. Cinnte níos mó muín ina go immarthe. Idel Hayden, cúlín maith tús na himmarcha, leis go tóg an ceann sonach an gcuich ina cuinean á íorann son a chamád ar Dave Bonos ceann na cúlíí an son agus an tríú iirecht ar fórí le Ceatharlach.
fuat galore an so in orire. Sa fresa fosca bheith scarf agus hat agus gohéire tastal. The Lauren Tower, tá níos mó cosúla aimsir mórta stratha. Agus sin ráte clé tangah go má. Agus an dá hÉireann gírig dul go dtí Páirc an Craobh. Agus Leathcheannais, Sóisir na hÉireann, Peil sin son. Bit Duffy, Páirc an talún. Pas sin gan bheith úntach. An tá ag an dún se bheith chamád Tríníomh Scoilíon. Sin Cluiche. For Brogan. Carrick Tastáil. Emer Fitzpatrick inis. Deis leis a gitóg beidir for she score massive Ceatharlach and count son. Ag a dere casa hÉireann trasná ná scoring Cluiche son. Emer Fitzpatrick. Bhíonn cumar scéil gribh sé dul las mud an chúile ach in san nómad an second dernach. Casan count son. San bhearn ar neistí gá chúlín a ríist. Hochlan náda sé. Deisian is Ceatharlach agus clean na Míchéal an hionna cruché ar an Cluiche. Mach go fada le Sarah Peil. Peil ag fécinn turn around it and counts at him húhi ach ag a dere. Irene le Ceatharlach an count sin a chur isteach agus a chur hÉireann trasná céile ach Rachel Sóisir ach bhfuil an réiteoir se tá sé gona cadú. An a díana is a teachtasteach. Sin ceithre chúlín den amach. Rachel Sóisir agus an taithreamh sin déantain is. Ag Ceatharlach. An bhearn is luúidir na fór na ríist. Beag trid go dtí an deran sa. Dína cappa go bua éasca go má ag an dúnach go dtí seo, ní mar sin atá. Ríist an chosanta sigan son ag Ceatharlach. Id ag fás go cinnte héamh cosanta a chumá. Isteachtartí teachtamach an son an réiteoir scuile leis an himmer níl Ceatharlach mór an sásta leis a gcinne sin ach ag a dere an obair agus an kicksair a dul a bhábhar Ceatharlach. Tá líon an tród an kicksair ach líon ceis fé Ceatharlach cúlín atra. Rachel Sóisir ríist tá sár hespántas tu uí ní féidir le hainge í a smachú an sa Páirc Parnell feicear an spásta ché comá. Cluiche Carrick Tastáil inis. Pas tu go dtí Róisín Bailey. Dtí clean na Míchéal. Cormar tí fad níos fearr ag Ceatharlach le tamlíonanús an pas sin gan bheith úntach. Ach an dún sásta teachtamach. Gus dul Stór chúlín ar déhheile í for Brogan. Anna chaimhlann tar fad ar an dá hÉireann sa. Ross den count sa. Ag a dere. Buaite ag Orla Duffy. Leis Líse Duffy. Le Shellah. Score Dernach ag Rachel Sóisir de Ceatharlach. Clipper Dimmer Orion son agus ceapan go back in réiteoir an count son an orda. Tríno Medíag caite in san tarna tréimhse. I Páirc Parnell agus ag an stad seo ní féidir rá céimh ag a dul ar aigetín Leathcheannais. Ceann cúpla seachtain agus limnach ag fanachttas na bútóirí anna bhuaá siúdan é gona armanach. Ná a déile héna sé. An orda dún agus dere búling Míchéal. Caig Ceatharlach a bheith airg é hógann spotty carrot. Elaine Weir hógig. Round na galórice ag a dere trasna na Páirce. Cuimh Jordan. Snis Ann Roach lán cúlí a teachtamach de Ceatharlach.
Feicr na passan sin, gachar a gibrúdómh the couple of number of news, Gúlín Krúg and son, and Réitóric Scuile, leis nimmer Sair, Cashi dul Shear and son. Just talk to Gúil Shelf Kamad Hagoni, Ceatharlach, Shanson Ishik Sarah Dial, but they can toss newer Dave shot pass Ma, Takishtak and son, I guess, oh, Tosh in Ord Shemishtak, Heron Trasnon, the Gadera, Ach, and Cluiche, Ganin, Hesht, Gailton son, Ceatharlach, I guess, Beshe Simulanish, and make Cart Lenochta, then Achtra shot and Réitor, Justin Murphy, Dullashach, and Laird Lesh Namweir, Shanskariv, Ryerk, Nís Fiara Cashu there, Ach shot Kinna Moore. I guess that shot in Cluiche. Lashley Treat and Darla. I guess a gone into four in a Cooley Nawan, Doon Fos and Uchter, Ochtenegge Schacht. Slash gone Laird Le, couple of dinner stoker. That's a Gleich. Oisín Bailey is told him Trasna. No, Nihi Atá Uig. Oh, he's on Cluiche and Laird Lane, the Nigadera. Ligand the Amy McGivern, kick Sarah Hogand. There's probably Lee Road and son of Over and Doon. Cluiche Ganin Keshton son. Maritoka. Nish Brewer Ceatharlach, Itagiri Titimshire in Nivrick and son. Shelv Egan Doon agus Contort and so Shanton Sor Cool Trasna Cool Henshack Egan Dera Erin Lina Gowla Sharish Stoppa Ceatharlach agus and kick Sarah Bouchaka showed. Ní féidir leis an Doon an Angach Sinna Cratha. Ruth Birmingham and captain. Geirig for in a sprag on so Tráchtaire. Birmingham reached. Tá si Kintrick falls have winning a clean in the hay. And a fellow door of fad. Reached and a chulchan kind dent on the clean in the hay. Fake more tá si Tráchtaire. Better pass a hard to go in and out Nís Fiara Ní Sarah Dial Eric Dial like Turling take Prab like Turling Shanton son like Ceatharlach her cool agus Egadera Cosa Buinta Amy McGivern Vichy Croga kick Sarah Mack Egan Doon Harumasha Denta Egan Doon over Shachtig Shni Ashling Cull Tach the Shach in honoured Amy Higgins Clema agus Gachulín Mahig Amy Higgins Chéadla agus Haru ag Ceatharlach Chama Stungur be over Shach the ho Fogan na Parka Melita O'Donoghue Stolen Masha na Harvard Darren Cabeder Oyenev. It's in 3 number day Darren Marshall and Tafaka Egn Da Iran Banish Dick and so Corlish Fos the Tastolo Amy McGivern and son Vichy Croga Hun Breher Lee Road son. Anish Lohave score all it in our ears Tarnatration La Coolin Feka. Starnalach, Tríchas on a Chach the Ceatharlach, Rachel Sire, Faye Horgus, Clean and Hay, agus Aoife Brogan, agus Emer Fitzpatrick, Lish and Doch, Coolín Dun Doon, Healing Fos, go will non Tushkert Fos, Ein Coolín Awan Contusig, in Cluiche a Toch Ho, Chown agus Congrach and kicks Ershin a Meher Stray, Chilvernash a Ceatharlach. Deshanish a Quiva Jordan, Cangard, the low round and son. Egadera Lavlach Aller Eric Sarah Dial, a reached Faker and Crogach Shin, like Amy McGivern, and Doon Chur Erin Moher Bout on Ella. Cluiche and son agus Stracha, Oyenev Ceatharlach. Ish, Kirig scoring a Yaim Shugas Ganin Fotuni in of Hama. Shin Rudis talk to your fad against that shot.
Cardic turling to Chicken Sonic reached. The going shell of Galta, she can do a dera, block all on to get tack to stock and son of Cussentory Carlick, a dera ear to tack to stock, and son o Ashling Cull. Reached her haven the law of a desha, I guess you can in a share for real. Egan Doon. Runish, Ella, I have Egan Doon. Agus Sean Taum, Cossa Ura Hogan to Stach. Shall have reached a Ceatharlach. Fader lo Tarrinter ho score Mouse Fader. Páirc Anna Vunínar Fadov. Shall have Sonic Roisin Bailey. Stachtin Van Hunterter. Shni Rachel Sire. Shall have Boutique Darn Note. Has she here Lassie Carton so Tronona. Pass go hauling a Stachan son agus Desh a Quiva Jordan. She rehind she all me on son. From Kirkhoge Cartach near Yibrick Shegadera agus Buntosh well, Leathcheannais Hernash. We have Shell of a Debt. Margo will Carlick Reach Trishan Counts on a Vukand. Sarah Doyle. Mahimer Kashoot Favru. Nish Roisin Bailey. Oh, Gadiach, den Chéad Scohan Sonnig an Doon. Agus a reached, and I could Ivracha. As áirte Ceatharlach ag Darren Vance an áit ceart. Rúd Birmingham and captain. Och, den aige sé Cooley Natra. And Doon Fós in Uachtar an sa. A Cluiche an son a Darren Raytor. Agus an Vanat ag Ciuntach. Paige Smith. Shingim Hastach the Den o Modernach. Raytor Rish can learn the Negant and son. Can ein score fecca gwing le Den o Mod. An Oos. Ach. Immer to Dolo, Cian na Parca. Nish Kate McKay, Tráchtaire, hÉireann Doon in another Clara Mulvenna Dinnermach. Tá kicks Irish, egg clean in the hay. Nish Shin Kesh and Driala Shin counts on a HÉireann Chasnan. A count contour took ma hurling in, sticks Carno come out. Ear Gary on a turling contour done Doon a stick and son. Shelev. Eg Ceatharlach agus Deshig Sire bloch all unt kan son Nílan contour glanta. Na agus an count son Ibrahistach. Tá Cluiche tastála gadera. Tá buile si count foot an son ag ban an Doon. Ach gadera. Cluiche ag tastála agus Himan son lucht Ceatharlach ag tart Tróchtaire an Banistóir Ed Burke agus Sinead Commons come Where Forna or all loha go will it fós galorder in San Cluiche seo. So go make kicks here. Mach ag an Doon or Hosno Corsi. And there she kicks here. Stach better. Sha tan fell in a loven son a clean in a hay. Agus Deshike. Na Forna Harrington a whole score. Luckland on Domhnaigh Victorious a good Hori. It's nobody Dernach and saw. Him fuck little shaka gloose. Clean a hay and son. Anna Hansen's son. Counts a her Harren Chasnan. August na Forna a Harrington. Whole score. Don't turn about if either Cohram or Cool Nomad Gaw Chulin and Tave. Hohinile and Loven Orda Egan Doonach Shanson is a clean in a hay. Leshen Gix air. Na Forna a Chorhamu count. Isha Stock Celine Ton. Oh, Neil Shikaneka do well. You don't go well. She does shaken is faking for she Tangavalo Anga. Shaneen Keshtanish. Rachel can Larry Lesh na Mayer. Agus ni done. Shas and go Shasigan cool.
Well, in Ishtan Lasser, Savarachan so, no, Neil and Coultuck, no, Neil and Coultuck. Well, drama galore and so. Nirvin Brot, Corin Orja, Agus Nirvin Calula Den of Masha, Taban Carligan Shinta, a big Dimar, cleaning Hainer, who can count on Haran Trasnon. Cooing on the Martian Falka. Like Fury in the Himmerhan saw. Top Burton is Shinta, Immerhorig, Tershu, Fud Fadna Parka. Buntosh to Fos, Egan Doon. Reach Cluiche Tastolo Immerhorig Carligan son. Le foiil on the Tráchtaire ag fear ar an glutha agus well tá cluiche má feice goin go bhfuil scóráil íseal go más tar an tréimhse há dín chaibhland tucha ón dá hÉireann sa atá géirí dul go dtí Páirc an Craobh agus cluiche ceannis na Sóisir. The moments are measured there in the Himmer gan éon ceist. Counts agus Shellavik and Doon. Cé a chuig an láv an orda chun an cluiche seo bhúk an sinníon ceist. Passion begáin in Ummercook. Agus sábháil go maith Niamh Murphy de Ceatharlach. Féidir lo tar an corm bhí deis go dearnach an son ag cleanan í hay. Ach seansan is ag Róisín Bailey. Loose unta ní léon ceist fé. Sarah Doyle in ish. Ceatharlach a teacht. Deis. Tarrinter co-scorer can count son. Chlé agus fóríla go deir ní lena can Ceatharlach count fóríla cá. Agus cuméis sin fóríl. Drama galore Dern Himmer and Rachel reached an dul agus Lauret leis an Muir. Sé nómod go le caite agus bhí glór stopping us a big an galore fósan san cluiche níos ans go bheith comís cárta tá focail fit na clús an sonige agus tá sé ag Lauret le Megan Doherty captain an dúin beic le feiscint níos an nóta nó cárta a bheith ann agus ceapan gur cárta tá sé a dul go dtí an taobhlí na hena féin agus se tá cárta buí peachas ús an son ag Megan Doherty agus be si go mosc na bací inis ar feig den nómad agus ní dom go méid den nómad down go dain so buntáiste ó thaobh ihreacha inis ag Ceatharlach buntáiste ó thaobh clár na scór ag an dún agus buntáiste Shellavik inis ag teachtamach agus an dún a ríist Orla Duffy. Sífa Brogan. Limnach ag fannachtas na bútóirí sár cluiche Leathcheannais an sa in droch cníleach an bháisteach sin ag teacht a ríist agus an dún ag lorg scór mar derm se ceithre nómad díag chun scór dearnach sa cluiche. Orla Duffy a ríist se chun Sífa Brogan. Bachla fada le Kate McKay. Right under the tóchaisteach ar nó an dáhéamh agus cosa uair ana háchtach Natalia McKibben. Ach go bhfuil Orla Duffy ríis mar dúirt meis brála hé dul chun caing ach tá siad ag tuirsiú go stad seo. Meis Vivian McCormack. Shellavik ag an dún ach tá mé cinnte gur scór a bheith ucha níos mó éonar deile. Agus Ceatharlach ag trid chun an fell sin a gáiltar náis. Kate McKay ríist. Ceatharlach ag brúcan tosig agus na bheidir leis an dún éon camas na passanna chur ar stré ach go dtí seo iad déanamh go man Natalia McKibben a ríist. Tá siad dul saolas an awl agus an clog agus an tam á bheilte an am céine tá né nómad agus fithe caite ach ba cúpla nómad le chuir le sin. Sa bhéid is go raibh gortathe agus ionadaithe agus aithne go leor le lein an cluiche ach chun Orla Duffy a ríist. Sífa Brogan. Leis Niamh Scullion. Dún feinach an féidir le duine éigent tart fion cúlín sníon ceist.
Conturton son. Deishin Dún, better go Oscailtí high cool and counts on Imish, Doxaline Tán agus tá cool. I'm shaking Dún ag stad Kinunach sa Clea. Stungur iver a fehe shocked Orla Swala Forga Dara. I can score Kinunach shin ag Dara na Himraha. Beidir an score is Kinuni fad sa Clea. Tá Ceraculín an ish mar Araspar. Agus Brisha Creed a Ceatharlach vidir san omíocht. Dian Dara. An cool shin ag fear na Himraha ag an Dún agus seachung a rístid. Spraigig se sin kick séir eile agus gachard an ish I dul a bhábhar an Dún. Sings na nómadí dearnach an sá agus an réiteoir inis ag ligean de lucht physio Tráchtaire boutáin eile. Tá Natasha Ferris sin to Gorton son Cluiche chur éirí siúd agus sam go muine siad an Páirc Beidir se tá Natasha Ferris nóna sin ar hÉireann Ceatharlach. Tá méid sin ahar tarlú well Níl tá Natasha Ferris chun an ceantá hógant ar aon cuma. Ach tá buntáiste Ceraculín an ish ag an Dún agus sin rud is táchtaí agus stad seo. Chancellor scór eile cén conturtach ag turlínta stigan son agus beidir bhfuil Ceatharlach ag tuirsú tá sé níor Coristeach Ceatharlach I léon ceist fé. Will score na gohfuil an Ceatharlach sin éon ceist. Sin go déanach an anchút of Gort in áireas clifa seo. Ach an cool sin ag Ceatharlach ag deir na Himraha. nó ag an Dún becearta marrá. Difríocht idir an fórna agus cuioinnig ribh sin go raibh seans ag Ceatharlach tarraintear chó-scór. Réiteoir gglairta den éigeann son agus cuioinnig Dún chumá taobh le cethar diaag agus meid an Doherty stig an mosca na bací. Is trid Ceatharlach go dtíon deire mar dhéanaan ar hús na himrann sa tránóna. Iad san cluiche Leathcheannais féigó an dá cheann caiilte vidir gírig is na gaharú tránóna a go dtí seo an lámh inúachtar gan éon ceist ag an Dúnach se chun Ceatharlach ag Lorg scored. I've Irish cool for Creek drama tula going. Ni lane cash fay and counts on Ibrahim stock. Agus dear Haran Trasnon and son. Egg Sarah Dial. Will drama in undoing. Doing a chach out one Ella. He's a creek nugal order Gakinta. Agus Anna Coristeach. A couple of nomen news. Agus Eatle Cardiag and counts on Rhetoric Squeal Ash. Reach Spórt Shiggins on an ish, Shiggin Dún agus Brew. Reached Ceatharlach agus an counts on Haran Trasnon Leathcheannais Duffy tá sé Creek nugal order. An diaile Tráchtaire ag Ceatharlach agus go leor imróir tréis seans a bheith cá bheith immertin sa tránón an tam geall a bheith caite ach tá Ceraculín idir na fórn agus cumann amachas ar an Dún agus stad seo áit a bhaint amach in san Leathcheannais a gcuine liminí reached Cluiche Tastal and son. Rachel Dirk Kintu. Will Horndun Kirkalor reached.
Ceatharlach a teacht. Ag trid go dtíon fear hÉireann son. Smacht a gáling an son ag Niamh Murphy. Chance ar Cúlín agus an count on áfach. Ar Clay agus ar Foríl an Cúgú count. A mirror stray. Cluiche in áireann difríocht idir na fór na gotí seo. Ríist Ceatharlach Glor Bearna oscail taigent Domhnaigh Love an ord an buntáiste go an réiteoir ceann contar sigan son ach a ríist réiteoir can sinna léic ar náis. Glor ahra agus onad agus gorta in san cluiche agus chance ar bháin eile ag clíanana í hÉ. Bhearna leidú go dtí cúil amháin ceann go contúirt go stigan son bhí ag fearr fécant ach ag a deire ríist Míchéal Ceatharlach ar Clay agus ar Foríl. Ceolah catan tá Páirc Parnell agus an dún ag fécant go maith. Dul ar ag go dtíon Leathcheannais. Aisling Coll leis an gúil cinúnach. Ar 7 agus 20. Chuir solid an lei in áireann Atrach Shelf Cailte ríist an son. Agus, well, Ceatharlach a ríist ag trid. Niamh Murphy. Dí clíanana í hÉ. Si can ceann a chuir seach san ád contarta capping. Níl seach dí Rachel Sóisir. Cad é mar cléthe tá imar siú trónach Prabhan Peil. Uí ach a ríist fécin lús can é a cuid ar náis. Ó glún chuir seach an sonna cé. Agus kick séir go deire. Bronta ar an dún. Ríist Cluiche ag tastáil. Fós Ceatharlach idir na fór na hÉireann na naig an dún nád a hocht ag Ceatharlach. Bhí Péir Atrach an Risha. Leis an síntamach an istí Ceatharlach an cúil lúg for sin ag Aisling Coll. Difríocht idir na fórna. Leis Cluiche fós ag tastáil an son. Táid 7 go le os ceann an trucha. Cuidig an Leathcheannais sa grád idir bhanach a teachta go cahir sin Caildar agus Loch Garman. Fés de Peil an sá Páirc Parnell. Leis an réiteoir táirt cead an dí teachtasteach. Ríist ahrúil a déint an sonna Ceatharlach. Bhir fé tríomh ágan na parca. San gur Rachel Sóisir se gur tú choráiste a cad é mar haspáint a thug siú hí trónóna. Bhí sé rás an damdóibh. Beidir nach leor é mar go bhfuil an adó geirigh séite agus an bua tuchailótha ag an dún ag a deire Ceatharlach Atra ag deire na himrithe. hÉireann i go nád a hocht ach an cúil sin ag teacht garda hÉireann himrithe in áireann an difríocht a bhí Atra mar bhí Ceatharlach go mór san imirt in san cléthar fad go dtí gur dhéimsigh an dún an brat glas sin. Má se an scórdéirnach sa céad cluiche Páirc Parnell siad an dún a bheith limnach ag Leathcheannais Sóisir Peil na hÉireann im líana. hÉireann ag an dún nád a hocht ag Ceatharlach. Is toch een kinne kiel voor dul
Nís congrid an cool. Deisinish go man Lár Páirce agus sní Idel. Counts Ibristeach a héfach beidir go contourt an so agus an Domhnaigh titim sheer. Mas féidir le Ceatharlach Shellevig raim shoot an counts an a mehistach ag Sinead Hay. Answer score go Taoiseach hoc beidir go megan ish ag Aoife Brogan. Count Íseach a shoot. Deis ag dera ag Emer Fitzpatrick agus an counts o hÉireann shot. Counts Ibristeach contourt an son dint go megan cool bar an havála an son Nicole Hanley. Tá si féhrúnis Cashin. Nís fear. Agus chance lena dasógan counts on Tror Histach ag Amy O'Higgins on it. Shocks the Lár. Dún begun in Squealton son agus tá chance on son ag Sinead Hayden. Oh, Amy Histach will. Well, vi sé có. Amy O'Higgins. Oh, pass Cluiche to Alling Histach an son agus Natasha Ferris. Ag Aimsú Coolin road sin agus chance ish. Ag Emer Fitzpatrick, vi Coolin manis tushkan pass to Coohí an son, Deis ag Dún an counts on a dullish stock. Oh, Sir Coolin an son. Oh, count Alling him stock, Bertish Tigan, Tashe in a hell of an son, ag Rachel Sóisir, agus Irecht, hÉireann Trasnáin. Oh, Sir Coolin. Stachan son gadi Natasha Ferris, and Love and Uther, ag Ferris Gadisha Trónóna, Bert Cussantoro, Socormac and Count Solish, and Dasog, Natasha Ferris, Sir Foster Fadig and Dún ag Shellef Nash, and Isha Cleananihé, Ibrahim Stachan so, Better will Deis ag Ceatharlach score and counts on ag Rachel Sóisir. Oh, Sir Coolin and son ag Herna Trev ag Ceatharlach brew attack the Shach on Dún, Tinchernashti Cleananihé, and pass him and son, Tin Clehan Deis and son ag Ceatharlach agus Shin, Emma Histach agus hÉireann. Kadishas Clehan Dún Feinach. Fnaku Digul din in out nís fear Irecht Mahat Tráchtaire Stock and son and count Shin. Emma hÉireann Trasnáin. Fitzpatrick and ish. Deis leis get og beidir for she score Míchéal and count son. Ag dera casa hÉireann Trasnáin oh score. Faking turn around it and counts on him Húhi ach ag dera. Irene le Ceatharlach an count Shin a chur Stock agus a chur hÉireann Trasnáin Nivric an son. Shellev ag Dún agus contourt an so Shanton so cool Trasna cool a henseach ag dera an lína gaula shri stoppa. Dial ag Turling ag Prab ag Turling Shanton son ag Ceatharlach cool agus ag Dún ach Shanton is a Cleananihé leis an gig sair na forna a chorramú count Íseach Histach Celine Tán contourt an son. Deis ag Dún, better go Oscail Tíle high cool and counts on Image Stock, Celine Tán agus tá cool. Org scored, of Irish cool for Creek John Matula going, Nilaine Kesh Fay and counts on Ibrahim Stock. Agus dear ag hÉireann Trasnáin an son. Ag Rish Spás a Shigan son and ish ag Dún agus brew. A Rish Ceatharlach agus an counts on hÉireann Trasnáin.